Vanapa Hall&Park po hi Khawpui laili taka tur ui pun na mun lang sar ber tur ni angin moi si thasi him si ni se kan dua min aizol an mitlarwala an mitlalo lang ve ngal tur iconic building sak kan du ani architectural design competition buat sai hi tha in kan reta UDN PA10 an bo suya hoina mor kan lo bok theita ani India rama architect yam ber kuta Vanapa Hall&Park design hi alom le in kashria tomana cheng noi sari adong photanga nakina consultation fee aladong le don ani ome thil dang ne na club together and tum ni ten country cross the borvel hichu dong tura kan hanin ngai ngota adil pundan te po kan langai to zel tura ngai ta ilangin clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kabu ka cheu ole voin hi zulai ni somni pakhat sang ni somni paruk ania ole kan hriat thewangin Vanapa Hall&Park architecture design ti sian ro pui chu zofel anita hein ti sian hi anamai lo hle maya Vanapa Hall&Park omdan tur kha engineer wal te in ti siak na ania minazong ti theichi anilawa hun lo la om zel tur thang thar lo piang le zel tur ti tan poa za puyom lo tak thil thui tak clear thiam chin mi thiam te in ti siak na ani berome ana mai lo khopin karing chuin ti siak na turu taka loman pakhat na dong tu chu kan nampui ania puan po anuam zain ka ria Catalyst Architecture Studio neitu AR Lorin Zularalte 35th JK Architect of the Year 2026 ania kalompui tak zetani tin walkthrough video po Chief Minister hian darkar som pangaliam ta khan FBA apeisa aronda to ngengea a theu neu lo tak zetani ti chuan tuna video kan hmu me khi alonita ole engpo ni se hemi chungchanga Chief Minister tu po se hi ngai thama support teang Vanapa Hall&Park Vanapa Center Architecture Design chu kan nei felta main hall mi sang ni som pakhat len na auditorium mi sang khat pariat len na lecture hall mi za som thum len na boardroom mi som ngalen na car zani vel park theina center thing om sa te atam theyang ber veng him chungle adang tam tak phun bel na tur center tur lai tak changkang tak tura duan ani atiani changkang don ve khop maya ngai thazel photang architectural design hi inti siang manga nei ania loman pakhat na dong tu hi Catalyst Architecture Studio ania anei tu hi AR Lorin Zularalte 35th JK Architect of the Year 2026 ani walkthrough video karonda chuaka hi kan sak chuadan tur design chuni asakna tur sum hi chak takin kan zui ngalang matia video kan hmu me ka hi walkthrough video chu ania hetiang hian saktur alonita a changkang don ve khop mai ti lai kha kan han soile phot tiang ole ngai khale tiang Vanapa Center hi malak na tur tam tak zinga pakhat ania kan malak na tur dang te po chak takin kan bo zui zela aizol hi khopui moi zok le changkang zok ani thuai done atiani awa han pui don em kan khopui ber kan state capital aizol moile zol zoka chei ani zel theina tur hian theipa topin sokar hian ma la mekani ti kha chiang takin kan mu theiome Vanapa Hall&Park Architecture Design inti siak na lomman sem hi nisom ni zulai sang nisom ni paruka khan nei ania hello man ro pui tak sem nia Chief Minister pulal du omatu soitoi te hi acha ema kan ngai thachun zom don ani ole ilongai thang kan hriat angin aizol hi atira sap hoten anthiamang angin an lo plan ve ma se zia ka in nut che engma omlem lova por sap thanem ngai zual ten an mani rem hriat nen an kalpui mai ni na langa zalen na kan mu nuwa atla chop zela ngai to chungin kan lo chota ani ma kan son zela ahun lai kong pui zau to tak nia kan ngai kha tuna chuan alo zau to talova hol lian tham tak nia kan ngai te kha an lo te ta
kongpui zau zawk te pui pun na mun tha zawk te pak ngom tak te kan mamo na alo sang ta le ni ani na taka chuan tuna hian chiat rup na lian tham lo thleng pal ta se staging area thapo kan nei lova trat lian chi ho te in tran na tur kongpui zau thapo kan nei fum felo ani state danga kan sina khawpui moi le mun ma thatak tak an lo nei loma rual o na em thin van nei thak tak main aizol ailia assam rifle lo ram chu mi pui kuta alo om ta a an ram chu san mandan tur ngai to tu tur advisory committee mi pui zong song te ayo zo tur kan dina advisory committee chuan uluk takin ngai to na aseng ta a elai hian kan riat nu han soinon le ram kan du chu state day of prayer kan man lai khan assam rifle kuta he mun dia la oma ti chuan mi lo lu zel tur kha andanga gate pui hian kharani tin kan hon kha elam hoi zong in ron wa suan tia tin in sound ti zoi ru in ben cheng lutuk anti boka kan zai tui lak lo to sia kan nual roi maya pathian ne na helam mual hi mizo te ta ania ma fak na mun ta na kan mang theinan I trong trai ro lang kan ti top maya kan trong trai chan na hi kan mu ta kumza som thum nuwa kan kuta alo lu ta aman dan tu rahian sarkarin kan department te committee te ne na ngai to mai tok kan ti lova stakeholder rang mizo mi pui helama ngai to na sen thin ne kan hre zong song ai o kan kimani advisory committee yan voi duai lo kan tru khoma kan advisory committee member te chunga po lom thu ka soi du tuna hianin tum khat chu kan thul lengai mai om ngo kan ti chumi ani lo chuan kan na kan zo thu khat ta nge atira tangin tluang takin in lungrual takin kan kal chawa lom hle tin assam rifle ram chu san chung changa hian ziak le official indoor kan ni lova ting pui no dom chunga zanria tekil tlanga atia verbal lira indoor chau kan nia mania andisi local khan residents minron gua ta chuan assam rifle ram somi khatlami so di market fel ni sen kan tia riru nei takin kan di market ta tuna kan main secretariat main gate opposite chia oi pang per peiso min lai thak saka tuna hian revenue department in landlist and siam meka emian peivel hian an pe ma poi na lo ti lok thei china omin karinga boundary pillar te po kan da to thova PWD lamin chief minister office le residence store an duang ve sok nga utlang hal thoi kan duani du rei don sia chief minister bangla om na khi anwam khop ma cheng tan chuanin so san po uyom takani amaro chu khilai ki state guest house ate tangkai zokin kan lamang thianga chief minister ber khilai a fala om dai ki aboi thang ema meeting a pui tam sia mine kon enin kara traffic jam zong kan sutlang reng maya solaya kan om ve thei chuan ke in kan in pan thei dona petrol po kan save treu dona hun nen chu ti thuai kan du bok ti kha kan soitel du boka tin kan in tok khom na lian ber Vanapa Hall hi om na laili ma se amun ma che pa lir thei da na anga tok lova achu mazal tok lova au pa to wangin sak that atul to box ya atharin sangu tin kan rel ta ani Vanapa Hall chau hi kan malak na tur ani lova Idol Square te Heritage Court te Open Air Amphitheater te parking zau tak te pangmoi tak te din turin ruam manna siam ania tuna kongpui omsa poi ti zau ni se atia chua chong lama kongpui thar sial arel boka aizol laili hi nasatakin kan thlak nang lam don ani Vanapa Hall tin kan lo lam thanga nichina presentation kanan mo khan Vanapa Center ti kha ain ziadan ning ka ria
Khawpui kha moi zawk in me zawk mai the ni chu Indian PA lamin an lamang ang kha kan mang chho tho meng chu pusa pa ho in tiang ang kha kan ring to meng chu hei chu ruam han reng reng hi state dang Khawpui moi tak te mi thla chunga rual elna thinlung puin kan ram mel an na tur kumtam tak lo la om tur thlenga kan tangkai pui tur ngai to chungin kan kalpuya Vanapa Hall&Park po hi Khawpui lai li taka om tur pui pun na mun lang sar ber tur ni angin moi si thasi him si ni se kan dua min aizol an mit tharwala an mit thalo lang ve ngal tur iconic building sak kan du ani ni china a presentation kan anena khan tlai zong kha tlarmang maya moi don lein ka thria Meghalaya te peichuanin a festival a ran pain an siama kan rama potwal trote tam em a kha min hip tu thatak ani karinga kha ba khan kan state tree her se hi war theilang kadu kop mai khoi puna po helai kher lowa po tin helai kan lamwal area rim po hianin a theina pya her se te en war taila her se kut te po kan lamang doin karinga Mizoram kan tual tro thing prun ngai mia lo pathian nina khwanu na duanang angamoi sa kan neya hei hi kan war Mizoram la na tur pakhata kan siam tiam poimo lein ka riani tin chu tiang hall le pak moi tang mai han sakdan tur chu architectural design competition buat sai hi tha in kan reta UDN PA ten an bo suya voina mor kan lo bok thei ta ani loman pakhana dong tu Catalyst Architecture Studio tele finalist te kalom pui chawa aizolaili taka in Architectural Design Hall and Park langsar taka ding lo tur hi nang ni point in chuang ve le in karin he in ti siak na ti hlotlinga rontel zong song tele uluk taka endik na thok tu kan jury member te sunga po lom thu ka soini kan chief architect bia kanen khom lai han thila jak training ka ria sarmona copy mo ka te lo ni reng lo mai lo ne tha kan in man suak kan ka ria mai na chani architecture hian building sakring ka kok lova achunga om turte amang tu ten engang takin ngan man tangkai thei ang ti te kan riat lok na ani van tlang mun phei chu au howa kan pun khom na tur nau pang ten in fiam na tual china ta na an man tur te ni design fil fai tak nei lova sak mai chi ani lo ani kan winner polar in zual ral te hi 35th Zeke Indian Architect of the Year 2026 Loman dong tu ani ti kalofria India rama architect thiam berkuta Vanapa Hall&Park design om hi alom om le in kafria kanen diktu te hian an thlang sual lovin karing lomana cheng noi sari adong photanga nakina consultation fee ala dong le don ani ome asang na tur hi sumruam man sal om lo ma se PM divine mga sak kan tum dona concept paper le DPR te chak takin kan dum zui don nia PM divine hi kan mu tur zat ala chiang thei lova thil dang ne na club together and tum ni ten country cross zaruk borvel hi chu dong tur kan hanin ngai ri ngota ta chuanin project lian pui mai chok phi kan ne ya ni kan khop kam don lo viawa adil pundan te po kan langai to zel tur ngai ta ilangin architectural design award semna kan nei theina tura ruam han siam tu tele competition huai hot tu te chunga lom thu ka soya canodal department UDN PA department te top chualo tang sap so turin ka ngen bok ani lome ole tikhan achiang viong chon ka ria Vanapa Hall sakna chan thuai turani hi alomom tak zeta apoi mo zia kan ria asak chan na reito kan hriat theichina Vanapa Hall hi au pato hlea kumsang khaza kwa sum sari pakwa khan sakchan ni in kumsang khaza kwa sum sari pakwa tanga sang khaza kwa sum riat pathum in kara sak zo ani akara kumli atla kumli chungin an sajauti nani chu ti chuan kan hriat theichin zela
kum sang kha jakwa sumriat pathum September ni somni palia khan khatilaya kan ramin kai hroi tu Chief Minister Brigadier T Sailo chuan ropui takin ahong nge ani kha ahun lai ngai tu chuan ropui via win karing thom that thuam that zeu omma se an huna changa kum somli pathum chung chu changkai taka man alonita tuna ero aya changkang le rem chang zawk kanram engineer architect thiam tak ten an han design tarup mayania sak thoi an tum tinani chu ole soitur tam tak au mome amairo chu kan khel zui viau tolu mayanga khami china khan kan rek bung mayanga clear tu engai thatu zong ten khongai takin comment section nama in mudan lengai dan te minlo talan sak cheu turin in khongai na kangen tak meu chewa like comment le share te hei tu lai phei chu view po kan hu che thei hle maya kan tlin lo na tam tak au mome in poi te po kan soi hialin karinga amairo chu thanem kan ngai wangania kan ram rorel na hi dik takin kal zel sila boina le har san sang kara po chel taka sarkar kal zel hi apoi mo tak zeta dik na kong zoa performance tha an nei zel kan do wang te po in thanem ngai takin kan au velo thin chunga te po chuan in poi tam tak kan soi hialin karinga in mingai dam na sang ber voinia hian kan dil tak meu bokani chuwangin share lama te thanem min lo ngai puya min lo en le theu tur chewin in khongai na kangen tak mewa min la subscribe lo te point khongai takin min lo subscribe zel ula thei top min lo chu pui turin kangen tak meu bok cheu ani